Hayi uJanuary guys, ake siphekeni ithinda bhontshisi. Okay-ke bese ngiqobela ningangijaji ukherothi wami kulento zekephila. Okay-ke safaka-ke ngoba nibona, and then safaka i-curry powder wethu, curry petura, and then safaka ukherothi wethu ophiliwe-ke. Hayi sagoqoza savala bafethu ukuze kuthi ukuba yabo bese kunamafuthanyana ngathi iy'payisi zami ngagoqoza futhi ngagoqoza bose kukanje. And then ngafaka inkosi yebhodweni ikhulu ngayithi ngagoqoza niyabo guys, sekuyathembisa la ngifake nopelepele guys, sengiyawudla upelepele ayikho into engichaza njengaleyo. Ngafaka isobho leno-Rox kuqala leli libikiswa namanzi, and then ngagoqoza yabo la bese kuthembisa ukuthi khonto enzakalayo ukuthi steam sibuye siyicishe lento ilight. Ngafaka la favorite soup yami ngafaka yona-ke, and then ngagoqoza buka guys bese kuthembisa-ke la, and then wala ngaphaka ukudla kwami akumnandanga kanje akumnandanga.